Srednjovjekovna Bosna. Mit ili stvarnost, mitomanja ili samo naša nemarnost. Danas se nalazimo u kampusu u Banja Luci gdje smo na Filozofskom fakultetu razgovarali sa višim asistentom Dejanom Došlićem na tu temu. Dotakli smo se srednjovjekovne porodice Kotromanića, kakvu vezu oni imaju sa Nemanjićima, da li uopšte imaju, kakav je naš odnos prema njima samima, prema istoriji i koja su njegova djelovanja na polju rada. Nadam se da ćete uživati, kao što smo mi uživali. Za sve načine podrške rada našeg kanala imate u opisu snimka. Uživajte! Pomaže Bog Dejane, hvala što si pristao da pričaš za naš YouTube kanal Zavjetnik o ovoj, rekao bih, jako važnoj temi. Bog pomogao, hvala na pozivu. Isto mi je drago da mogu da pričam o ovim temama i drago mi je da je pokrenut ovaj YouTube kanal i ova forma razgovora koja je u sadašnje vrijeme jako popularna i nadam se da će ljudi moći mnogo da nauče iz ovih razgovora naših. Ne sumnjam da će ovaj razgovor biti na korist. Evo, ja bih krenuo, pošto mi već dogovorili temu, ali krenuo bih od nekih početaka. Šta danas možemo sa najvećom sigurnošću da kažemo o Kotromanićima, o njihovom porijeklu i na čemu se ta znanja temelji? Sam to često pričao kada govorimo o srednjem vijeku, to je možda jako bitno i za gledaoce da znaju kako funkcioniše istorijska nauka. Naime, mi tumačimo izvore koji su pisani izvori ili materijalni ostaci. Nažalost, za naš srednji vijek nemamo mnogo sačuvanih izvora. Jedan mađarski istoričar, to sam često spominjao, je u jednoj svojoj knjizi u sintezi istorije Mađarske napisao: mi Mađari, za razliku od, na primjer, Engleza i Francuza, koji za period od 12. do 15. vijeka imaju i nekoliko miliona sačuvanih dokumenata, imamo samo 300.000 sačuvanih dokumenata. Mislim da je tu brojku naveo. Sad kad govorimo o srednjovjekovnoj Bosni, mislim da se ta brojka kreće možda oko 500 sačuvanih dokumenata vladarskih, velikaških. Kada uzmemo cijeli srpski srednjovjekovni prostor, odnosno taj period, mislim da ta brojka ne premašuje, ne znam, 1000, 1500 do 2000 dokumenata razne vrste, da li su to povelje, pisma i tako dalje. Neka me neko ispravi. Mislim da je ta brojka tih najvažnijih dokumenata diplomatičkog materijala, tako da za period od neka 3,5 vijeka koji mi izučavamo kada govorimo o poznom srednjem vijeku, dakle to je samo nekoliko stotina dokumenata, pa čak i da uzmemo da je nekoliko hiljada, ali tih nekoliko hiljada svakako ne dolazi ni do 10.000, mislim ni do 5.000, to je samo početak te brojke od 1000. Zaista samo kada bismo podijelili na broj godina mi dobijamo skoro jedan dokument po godini. Negdje imamo praznine, na primjer od 70-80 godina koji pokriva jedan dokument. Negdje imamo za jednu godinu nekoliko dokumenata ili za jednu deceniju da to možemo da popunimo, ali upravo i to nam stvara problem jer onda nemamo potrebnu ravnotežu. Na primjer, kada govorimo o Kotromanićima, mi za period od sredine 13. vijeka pa negdje do 20. godina 14. vijeka kada ban Stefan II. Kotromanić dolazi na vlast,
mislim da imamo samo nekoliko dokumenata. To imamo period Šubića koji dolazi na vlast u Bosnu, nekoliko dokumenata. Mislim da od samih vladara iz domaće dinastije tu možda imamo jedan dokument. I sa tim mi moramo da rekonstruišemo cjelokupan taj period. Mislim da je to jako bitno da ljudi shvate, jer nekada mi često želimo da stvari koje istražujemo ili koje radimo, da to brzo uradimo, posebno u ovom sadašnjem vremenu gdje tehnologija napreduje nevjerovatnom brzinom, pa se očekuje, ajde da mi to nekako sve popravimo, da istražimo, da uradimo za godinu dana, za nekoliko mjeseci i tako dalje, a to je prvi problem, je nedostatak izvora sa kojim se susrećemo. Drugi problem je svakako što treba vremena za sve stvari, da se ti izvori pravilno analiziraju, da se stave pravilno u kontekst, da se dovedu u vezu sa nekim drugim izvorima koji nisu samo domaćeg porijekla, da bismo mogli da onda donosimo neke sigurnije zaključke uopšte o srednjovjekovnoj Bosni, našoj srednjovjekovnoj istoriji, tako i o Kotromanićima. Sad, Kotromanići, vladarski rod iz Bosne, isto tako su svojevrsna nepoznanica, kao i većina vladarskih velikaških rodova iz srednjeg vijeka. Nepoznato je ili manje je poznato njihovo porijeklo, čak i za Nemanjiće. Mi znamo o Stefanu Nemanji, ali sada zavida njegov otac koji je bio, zavida kako su oni došli na vlast i tako dalje. To još uvijek se istražuje u nauci, istraživaće se dugo vremena. Prvi put kada se Kotromanići spominju u dubrovačkim izvorima početkom 15. vijeka, kada se spominje ta dinastija, da vlada od starine u Bosni. Dakle, da jako dugo vladaju Bosnom. Zatim prvi vladar koji je spomenut kao Kotroman ili Kotromanić bi bio ban Stefan I Kotromanić, koji je oženio Dragutinovu kćerku Jelisavetu, dakle njegov zet. To je kraj 13. početak 14. vijeka, mada je on kasnije spomenut u jednom dubrovačkom izvoru. Međutim, kada se ti podaci gdje imamo samo spomin Kotromanića povežu sa pomenom i ranijih vladara, dolazimo do Kulina Bana i obično su oni i dalje u nauci, iako neki istraživači smatraju da on nije pripadao tom vladarskom rodu, ali većina se ipak slaže da od Kulina Bana, zatim imamo kasnije prvog poznatijeg vladara Bana Mateja Ninoslava, pa Prijezdu, i onda dolazimo do Bana Stefana I Kotromanića, tako da bi negdje od Kulina Bana, a on je i ostao u toj izreci od Kulina Bana i dobrijeg dana, i nekako kada mi razgovaramo ne samo o našoj prošlosti, već o svemu, pa kad želite da kažete da ste krenuli od početka ili da ste davno krenuli sa nečim, onda kažete pa krenuo sam tamo od Kulina Bana, ajde sad da krenemo pa ćemo onda da nastavimo priču da dođemo i do našeg vremena. Pa dakle od Kulina Bana sve do pada srednjovjekovne Bosne i Stefana Tomaševića. Bio je tu još jedan član sporedne loze, ali recimo Stefana Tomaševića kao krupnije ličnosti. To je rod Kotromanića koji je vladao Bosnom, isto tako okolnim istorijskim oblastima, o tome isto možemo nešto više kasnije u toku emisije da pričamo. Postoji odnosno to je bilo i neko predanje koje je stvarano, da li tokom srednjeg vijeka, i kasnije se ta priča pronosila, pošto su oni Kotromanići pa Kotroman. To man bi više podsjećalo na neko germansko porijeklo, pa ima ta priča da je kada su sredinom 12. vijeka bili sukobi između Ugarske i Vizantije na ovom području, pa nakon smrti cara Manuela, vizantijskog cara koji je jako uspješno vodio te ekspedicije vojne na području Balkanskog poluostrva i protiv Ugarske, onda pošto je Bosna pala pod ugarsku vlast, odnosno priznala ugarsku vrhovnu vlast, možemo tako da kažemo, došao je tu neki got, najamnik Kotroman. Pa bi on, od njega je loza Kotromanića, poslije dolazi Kulin Ban i tako dalje. Dakle, to je jedno predanje koje su možda kasnije čak i sami oni stvarali da bi povećali ugled svoje porodice. Uglavnom, mi ne znamo
kao što sam na početku rekao, mnogo o samom porijeklu te vladarske porodice, koja je ipak jako značajna. Ona zaista nije ostala u našem možda predanju, naravno ni blizu kao Nemanjići ili knez Lazar i njegovi nasljednici, pa i Brankovići i tako dalje, ali ukoliko bismo uzeli da od Kulina Bana pa do pada srednjovjekovne Bosne, oni bi bili najduža vladajuća srpska porodica vladarska. Duže su vladali i od Nemanjića i od modernih vladarskih porodica i dinastija, ali kažem, nemamo mnogo podataka o njima. Sad, moguće da su oni, što je najvjerovatnije, da su bili domaća porodica. Naprimjer, vi kasnije imate i u samoj Srbiji Altomana. To bi bio otac Nikole Altomanovića, dakle ime Altoman. Možda kao i danas, prosto imena su takva, imaju razne uticaje, to su bila narodna slovenska imena, zatim hrišćanska imena, ali svakako da su imena koja bi više podsjećala možda na neko strano porijeklo, su isto bila zastupljena i tako imamo pomenute vladarske porodice koja, kao što sam rekao, najvjerovatnije bila domaćeg porijekla. Htio bih samo da se zadržimo na pojmu srednjovjekovna Bosna. Vidimo danas da mnogi poistovjećuju današnje granice Bosne i Hercegovine sa srednjovjekovnom Bosnom. Iz kojeg razloga jasno nam je svima, pa bih volio samo da nam objasnite koje granice su bile srednjovjekovne Bosne, koji prostor je Bosna tada zauzimala, pa ja tako možete samo još koju riječ o tome. Mislim da je jako bitno za gledalce da to razumiju. Da, u ovom kontekstu jeste. Sad tu postoje dvije stvari. Prvo pravilo istorijske nauke je da današnje stanje, današnje fenomene, današnje percepcije, pa bile to granice, bila to imena, neki pojmovi, ne prenosimo u prošlost, ali isto tako iz prošlosti da ih ne identifikujemo sa onim značenjima koje ona danas imaju, najčešće ih nemaju. Tako je i sa državnim granicama i uopšte teritorijama i kao što ste rekli, danas se često granice moderne Bosne i Hercegovine premještaju i u srednji vijek, ne samo i u srednji vijek i neke druge periode kasnije istorije, što nije u skladu prvo sa metodologijom. Na kraju krajeva prosto nije bilo tako kada pogledamo stanje na terenu. Druga stvar je, kada govorimo o srednjem vijeku, je sam koncept granice, sam koncept državne teritorije bio mnogo drugačiji nego što je to danas. Dakle, oni nemaju tu vrstu homogenizovanih teritorija na taj način kao što danas funkcionišu moderne države sa svim svojim institucijama i tako dalje, već oni su imali to takozvano vertikalno utemeljenje vlasti. Dakle, vladar je bio onaj po milosti Božjoj koji vlada nad narodom, određenim teritorijama, tako da je on mogao da sakupi više istorijskih teritorija i najčešće srednjovjekovne države bile te kompozitne države, tako ih i nazivamo. Srednjovjekovna Bosna je jedan klasičan primjer toga, pa na kraju krajeva i Raška, odnosno područje srpske zemlje i pomorske kojima su vladali Nemanjići, je bilo slično s tim što su Nemanjići imali ipak njihova vlast samih kraljeva, kasnije careva je bila mnogo jača, pa onda to je bilo ipak mnogo, recimo, centralizovanije nego u Bosni. Imamo primjer srednjovjekovnih francuskih oblasti, odnosno oblasti kojima je vladao francuski kralj, gdje mi bismo zamislili danas današnje granice Francuske i da je to Francuska, to je potpuno bilo, dakle, razuđeno i složeno ni blizu. Danas tako je bilo i sa drugim teritorijama i samim tim kada na taj način posmatramo prošlost, onda vidimo da današnje granice, današnju koncepciju Bosne i Hercegovine ne možemo nikako da prenosimo u prošlost. Ima tu i treća stvar koju bismo mogli da kažemo. Mi uvijek govorimo Bosna i Hercegovina. Dakle, Hercegovina, zemlja Hercega od Svetoga Save, ranije Zahumlje ili Humska zemlja, ona je još od ranog srednjeg vijeka bila pod vlašću vladara najčešće Raške. Onda kada su došli Nemanjići, ona je sve do vremena Stefana Dečanskog, Humska zemlja je bila pod vlašću Nemanjića.
dakle u srednjovjekovnoj Srbiji, pa onda i Sveti Sava, odnosno tada arhijepiskop Sava, mi uvijek kažemo Sveti Sava naravno, kada je organizovao episkopije srpske autokefalne arhijepiskopije sa središtem u Žiči, humska episkopija bila je među prvima koja se tu navodi. Znamo čak imena nekih episkopa i gdje je bilo središte i pominju se i crkve i manastiri tu, tako da sve vrijeme od početka vlasti Nemanjića, a i prije njih humska zemlja je u sklopu srednjovjekovne Srbije sve do vremena Stefana Dečanskog i bana Stefana II. Kotromanića, koji najveći dio humske zemlje osvaja, pa onda poslije ona sad jedan dio prelazi malo pod ugarsku vlast, pa se onda ponovo vraća pod vlast Kotromanića i nekako Tvrtko je to sve uobličio, zauzeo i Trebinje, Konavle, Dračevicu i od tog perioda poslije onda i hercezi od Svetoga Save, kao što sam spomenuo, su pod nominalnom vlašću Kotromanića, ali oni su skoro samostalno vladali najčešće svojim teritorijama, tako da to je nekoliko problema. Dakle, da ne možemo sadašnje percepcije da prenosimo u prošlost. Pojam same granice i države u srednjem vijeku je bio drugačiji, a kada govorimo o srednjovjekovnoj Bosni i Humu, odnosno današnjoj Hercegovini, Hercegovini od Svetoga Save, sama humska zemlja, kao što sam rekao, nije bila najveći dio srednjeg vijeka uopšte pod vlašću Kotromanića, odnosno u tom smislu sa srednjovjekovnom Bosnom. Sad, kad govorimo o samoj srednjovjekovnoj Bosni, i njene granice su se pomjerale vremenom, odnosno vladari su isticali u svojim poveljama, i to posebno za unutrašnju upotrebu, tu složenost, odnosno kompozitnost, gdje su oni morali najčešće da navode sve oblasti kojima oni vladaju. Znači da su te oblasti bili važni činioci, važni faktori koji su činili njihovu vlast, njihovu vladarsku ideologiju i samim tim tu državu koja je postojala. Bosna u geografskom smislu, odakle se razvija, to je područje današnje srednje Bosne. To je ona zemljica Bosna koju navodi romejski, vizantijski car Konstantin VII. Porfirogenit u svom dijelu Spis o narodima, koji mi znamo i kao De administrando imperio, iz kasnijeg latinskog prijevoda, gdje navodi u krštenoj Srbiji da se nalazi ta zemljica Bosna i dakle odgovarala bi današnjoj srednjoj Bosni. Kasnije se njene granice šire na druge okolne oblasti koje se isto tako formiraju kao zemlje iz onih prvobitnih župa, jer župa je jedna osnovna jedinica uprave bila u srednjem vijeku i kod srednjovjekovnih Srba, tako i drugih Slovena najčešće, pa onda imamo Usoru i Soli, zatim imamo Donje kraje, poslije se ovdje formiraju, rekao sam ranije, humska zemlja ima svoj drugačiji razvoj sve do bana Stefana II. Kotromanića, tako da, na primjer, Bosna Kulina bana, Bosna Mateja Ninoslava, Bosna bana Stefana II. Kotromanića, kralja Stefana Tvrtka, odnosno bana Tvrtka, pa kasnije kralja Stefana Tvrtka, njegovih nasljednika, nema iste granice i to nije identičan pojam kada govorimo o samoj vladarskoj ideologiji. Na primjer, ove sjeverne oblasti često su potpadale pod vlast Ugarske. Zatim dugo vremena su Usora i Soli bile pod vlašću kralja Dragutina, pa je onda tek poslije ban Stefan II. Kotromanić i to preuzeo. I humska zemlja, već sam spomenuo, tako i ove oblasti na zapadu isto nisu uvijek potpadale pod vlast Kotromanića i nekako prvo veliko širenje je bilo u vrijeme bana Stefana II. Kotromanića, početkom, odnosno u toj prvoj polovini 14. vijeka, i to je Tvrtko poslije nastavio, odnosno proširio i na istok i na zapad. Tako da kada bismo zaista, kada govorimo i pomenemo samo Bosna ili srednjovjekovna Bosna kroz istoriju, tu moramo da budemo jako pažljivi. Znači, postoji ono što je u geografskom smislu baš Bosna i mislim da ćemo to danas i da čujemo i ovako u slobodnom govoru gdje će neko reći pa to je tamo Bosna, ne znam, ovdje je Krajina, dole imamo Južnu Hercegovinu. Dakle, Bosna, iako možemo da pričamo o Bosni i Hercegovini danas, ali to nije u geografskom smislu Bosna, a onda u istorijskom smislu kada govorimo moramo da budemo oprezni sa tim, kao što sam rekao. Znači, ona je negdje zemljica Bosna u okviru krštene Srbije, zatim imamo Bosnu
Bosnu Kulina Bana, Mateja Ninoslava, koji opet spominje svoje podanike u Bosni, naziva ih Srbima, iako dakle u Povelji Dubrovčanima, iako on nema, znači imamo to zahumlje cijelo koje pripada Srbiji. Nema granicu sa Dubrovnikom. Pa dobro, tada i dinamika srednjega vijeka jednostavno bila takva da se granice, mislim, ti posjedi međuvladarski smjenjivali, tu je bilo raznih sukova. Ako vidimo druge narode u okolini, i Germane, današnje i Njemce i Italijane, kada su tek oformili, da kažem, konkretno ujedinjenja sa nacijama, to je došlo mnogo kasnije nego kod nas. Upravo to, kao što si ti rekao, tako sam ja na početku to spomenuo, to je bio slučaj isto tako u srednjovjekovnoj Francuskoj i svuda. Isto tako imamo ruske kneževine koji dugo vremena imamo više kneževina koji su u tim centrima glavnim kao što je Kijev, Novgorod, Moskva koja kasnije tek izrasta da bude najdominantnija. Dakle, to je bilo u srednjem vijeku nešto zaista jako prisutno i tako je bilo i ovdje. I negdje Bosna je dugo vremena i ostala kao kompozitna država. Znači i u samim poveljama i banova i kraljeva oni uvijek kažu da su banovi Bosni ili kažu banovi svim bosanskim zemljama, pa onda nabrajaju tamo Usora, Soli, Donji kraj, pa kaže humske zemlje gospodin. Dakle, stalno to su isto tako izdvajali. Znači, rijetko jedino u nekim dokumentima koji su izdavali stranim destinatarima, onda su oni mogli da kažu samo da li da su banovi Bosne, zato što jednostavno to se naravno za nekoga sa strane čini jedan vladar, sad kakvo je uređenje unutra, koliko ima drugih zemalja, njega to nije zanimalo, kao što, na primjer, i mi kad kažemo uopšteno sad u srednjem vijeku francuski kralj, pa sad koliko je tu bilo zemalja i koliko je tu sve bilo subjekata, to sad možda nekoga ne zanima, ali i kraljevi koji su ojačali svoju vlast i pokušavali nekako da je centralizuju, prije svega po ugledu na, više centralizuju, to moramo da kažemo, po ugledu na Nemanjiće, i oni su morali svojim poveljama baš da ističu, dakle, te istorijske oblasti, kao što sam rekao. Znači, Bosna je samo jedna od njih i naravno za Kotromaniće najvažnija, jer oni odatle vladaju, ali mi imamo i Usoru, i Soli, i Donje kraje, i Podrinje, i zapadne strane. Poslije Krajinu, to je oblast između tamo, dakle, današnja kod Cetine, otprilike Cetinska krajina, pa onda dole Humska zemlja i tako dalje. Mislim da je nakon ovakvog obrazloženja sve jasno. Ja nisam čuo detaljnije i jasnije obrazloženje, tako da hvala ti mnogo na ovome. Možda ne znamo konkretno porijeklo, da kažemo, kod Kotromanića, ali kakva je njihova veza sa Nemanjićima? Da li je to bila stvarna legitimna veza na koju su oni pozivali ili je to bila samo nekakva politička konstrukcija koju su oni koristili za svoje, da kažem, težnje za vladanje? Da, to je svakako složeno pitanje iz jednog razloga, zato što ovdje, kada govorimo o njihovim vezama, mi pričamo preko 2 vijeka veza i ono što odmah treba na početku da se istakne, ja sam govorio o izvorima, o sačuvanosti, odnosno nesačuvanosti izvora iz našeg srednjeg vijeka i uopšte iz naše istorije, nažalost je tako. Mi nemamo ni jedan direktan dokument između jednog Nemanjića i Kotromanića. Ili jednoga vladara, ili recimo vladara sa 2 strane Drine, ako ćemo baš tako da kažemo, evo nešto i danas što je aktuelno, u srednjem vijeku slično je bilo, nije baš tako, nemamo ni jedan direktnu sačuvanu ispravu. Nešto malo možemo da zaključimo na osnovu indirektnih isprava i to je isto malo, što samo ako razmišljamo ovako slobodno, to je bilo nemoguće da prosto 2 dinastije koje tu egzistiraju jedna do druge, razvijaju se iz te ranije porfirogenitove krštene Srbije, da nemamo sačuvan nijedan dokument njihove direktne prepiske. Znači, to se zagubilo na... Sistematski se radilo. Da, ili je možda isto posrijedi bilo nešto tako. Sad, da ne ulazimo u razne teorije zavjere, bilo je svega u našoj istoriji zaista, mada ima tu, moramo da priznamo, nekada možda i našeg nemara i naravno raznih stradanja, progona, seoba i tako dalje kroz istoriju. Dakle, mnogo faktora zaista tu utiče, moramo to tako da kažemo, ali da istaknemo da je to zaista problem. Sa druge strane, zašto je to složeno? Kada govorimo
o 2 vijeka nekih odnosa, pa to vidimo i danas kako se odnosi mogu mijenjati iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu. U srednjem vijeku nije bila tako brza dinamika, ali svakako da je bilo promjena. Znači, ko je trenutno na vlasti, ne znam, u srednjovjekovnoj Bosni, koja je u Raškoj na vlasti, pa to može naravno da zavisi i od ambicija jednog vladara, kakvi će odnosi da budu sa okolnim vladarima, tako da kad posmatrate na dužem vremenskom periodu, naravno da ta dinamika je nekad bila drugačija. Nekada su zaista i Nemanjići i Kotromanići bili isto tako u sukobu, nekada su bili u dobrim odnosima. Tako da ne možemo samo sve da svedemo na jedan pojam i da kažemo, takvi su bili odnosi. Naravno da su oni imali drugačiju dinamiku jer se radi, kao što sam rekao, o dužem vremenskom periodu. Treća stvar koja je tu bitna, mi odmah vezujemo Tvrtka, njegovu poveznicu ranije sa Dragutinom, međutim Ban Kulin, odnosno je već bio u rodbinskim vezama sa Nemanjićima, to jest Miroslav Humski, za koga je napisano, sastavljeno Miroslavljevo evanđelje, brat velikog župana Stefana Nemanje, je bio oženjen Kulinovom sestrom. Znači da su oni već bili tada povezani na taj način i uopšte bračni savezi u srednjem vijeku bili su nešto što je jako zapravo jedan od temelja politike svake vladarske velikaške porodice. Zapravo to je među dinastijama ostalo i poslije toga. Bilo je prisutno i ranije, tako ste vi mogli da se povezujete sa drugim vladarskim porodicama i stvarani su na taj način savezi, tako da su i Kotromanići imali bračne saveze sa raznim velikaškim pa i vladarskim porodicama i vremenom će se pokazati da je taj bračni savez između Dragutinove kćerke Jelisavete i bana Stefana I. Kotromanića presudno poslije uticao na formiranje vladarske ideje i uopšte sam čin krunisanja bana Tvrtka, koji verovatno u tom trenutku kada je Dragutin udao svoju kćerku Jelisavetu za bana Stefana I. Kotromanića, naravno nije posmatran uopšte na takav način, bio je samo jedan običan bračni savez između gospodara koji između ostalih oblasti vlada Usorom i Soli i tu ima u Bosni jednog vladara i naravno da će da sklope bračni savez i on je poslije izrastao u to što je izrastao. Dakle, Kotromanići i Nemanjići su bili povezani na taj način, to možemo da kažemo, kao i sa drugim nekim porodicama, ali je najbitniji bio, poslije se ispostavilo taj bračni savez i Tvrtko je, kada su se stvorile prilike za to, meni se čini da je već ban Stefan II. Kotromanić, njegov stric, koji je dakle, bio baš unuk kralja Dragutina po majčinoj liniji, već imao percepciju toga, odnosno svoj rod je posmatrao na jedan malo viši način. Vjerovatno je dobrim dijelom njegova majka uticala na formiranje možda nekih njegovih stavova. Sad naravno mi nemamo izvora pa sad da govorimo o tome nažalost, ali ako možemo svakako slobodnije da razgovaramo i neki drugi faktori kao što je ugarski kralj i tako dalje, ali je tek Tvrtko, to posebno nakon smrti cara Uroša, kada više nije bilo Nemanjića, postavilo se pitanje, to su i Balašići pisali u jednoj povelji Dubrovčanima, mi za svoju teritoriju vama izdajemo povlastice, ako bi neko bio car Srbima, onda on može da vam izdaje povlastice. Znači, ta ideja je još uvijek bila živa, ali ipak bilo je mnogo pretendenata na to, tako da niko nije poslije toga uzimao carsku titulu, ali su mnogi baštinili tradiciju Nemanjića, da li sa kraljevskom titulom ili, na primjer, kao knez Lazar koji je zadržao kneževsku titulu, ali isto tako baštinio tradiciju Nemanjića. Tvrtko je tu bio, rekli bismo po nekim srednjovjekovnim mjerilima, idealan kandidat. On je već poticao iz jednog starog vladarskog roda, imao je i faktičku moć, ali i vojnu i ekonomsku i bio je povezan sa Nemanjićima krvno povezan, što je bio jedan čest slučaj u srednjem vijeku. Znači da se vi pozivate na ranije dinastije, na ranije vladare, posebno ukoliko među tim rodovima postoje svetitelji, onda vam to još uvijek daje na ugledu ili rekli na toj vladarskoj harizmi. Tako da je Tvrtko svakako istupio kao neko ko je potomak direktno
direktne loze Nemanjića od kralja Dragutina. Sad često to i u modernoj historiografiji pa i u našoj navođeno da je on izvodio jednu vezu koja je bila jako slaba. Međutim, odnosno željelo se time istaći da je to jedna drevna veza bračna, međutim, mislim, ako njegov otac je već bio unuk kralja Dragutina, dakle on je bio praunuk kralja Dragutina, pa i nije baš bila toliko slaba veza i posebno u uslovima srednjeg vijeka gdje se to mnogo gledalo na te stvari, on je svakako legitimno to mogao da istakne i po toj liniji on je sastavio svoj rodoslov ili genealogiju koja je korišćena u srednjem vijeku, rado je čitana da bi se upravo vidjelo odakle potiče taj vladar, ko je on, na osnovu čega on vlada, tako da je iza tvrtka sastavljena ta genealogija gdje se on poziva, znači ranije idu već Nemanjići, njihovo genealoško stablo, pa onda kralj Stefan, to je Dragutin, od koga potiče i sam tvrtko. Znači to je otprilike onako sumirano, sad ja naravno nisam ulazio u detalje i nakon toga i on je sam u svojoj povelji napisao da ide u srpsku zemlju, da bude krunisan na kraljevstvo praroditelja svojih i da zauzme i da tvori presto srpske zemlje, da bude Stefan u Hrista, Boga blagovjerni, Bogom postavljeni Stefan, kralj Srbima, Bosni, Pomorju i zapadnim stranama, kako je sam naveo u svojoj povelji. Nešto kasnije Mavro Orbin, taj dubrovački nam pisac sa početka, kraja 16. na samom početku 17. vijeka je naveo da je to bila Mileševa, mjesto gdje je tvrtko krunisan, znači gdje je bio grob Svetoga Save. Sad kod Romanići su, tvrtkova majka je bila iz roda Šubića, to je bio jedan hrvatski srednjovjekovni rod i sad i danas se negdje pokušava navesti, dakle on je bio povezan i sa Srbima, bio je povezan i sa Hrvatima u srednjem vijeku, on je to rado isticao obje strane, ali mi se čini da je njegova potpuno vladarska ideja bila zasnovana, odnosno nije do kraja mogla da bude sprovedena svakako, ali je bila zasnovana na toj ideji Nemanjića, što on i bašti, znači tamo se krunisao, uzeo je vladarsko ime Stefan, spominjao je tu svoju poveznicu u svim svojim poveljama, pa čak su vladarsko ime to spominjali njegovi nasljednici posebno i mnoge druge prerogative koje je preuzeo od Nemanjića, dok je sa Šubićima tu vezu preko majke spomenuo samo na mjestu gdje su Šubići ranije vladali, znači ovamo na zapadu kada je on osvajao te oblasti ovamo ka Dalmaciji, on je na jednom mjestu naveo da ovdje su vladali moji prethodnici u tom smislu. Mislim da je to samo na lokalnom nivou, naravno da je on bio svjestan da je povezan i na taj način, ali ta veza sa Nemanjićima je imala presudan značaj za njegovu vladarsku ideologiju. Još samo kratko na njegovom krunisanju, pošto se vode razne polemike, gdje je, šta je, kako je, da li je ovamo, da li je onamo. Šta nama konkretno, evo sada to njegovo krunisanje, jer meni je dovoljna njegova povelja, kada ju pročitam, da mi bude jasno. Ali očito da javnosti, kada se iznese ta povelja koju ljudi mogu da pročitaju, vjerujem da je u digitalnoj formi dostupna, šta nama ta krunidba govori? Znači, da li se on opredijelio za to što navodi u povelji ili on to, eto, čisto politike radio. Da, to je sad, moramo zaista reći, složeno je pitanje, mada kada čitate njegova dokumenta, mislim da je tu vrlo jasno. Uvijek u takvim velikim situacijama vi naravno imate i neke stvari koje se navode, koje možda ne mogu konkretno da se ispune u praksi, ali se one formalno navode u dijelovima povelje ili tako dalje. Mislim da je to bilo u svim periodima istorije i u svim ljudskim civilizacijama, tako da o tome se sa tog aspekta uvijek moglo govoriti, ali mislim da je on jasno precizirao u svojim dokumentima šta je on prije svega želio da postigne. Naravno, kao što sam rekao, on mnoge stvari nije uspio da inkorporira kao što su to uspjeli Nemanjići, kao što su oni činili. Naravno, za mnoge nemamo ni sačuvanih dokumenata da vidimo dokle to moglo da ide, možda zašto nije uspjelo da se potpuno
ustali kao što je to bilo kod Nemanjića, ali mislim da iz odabira mjesta gdje on želi da se kruniše i samim tim što on istupa kao neko ko na temeljima sada carstva koje je palo nakon Uroševe smrti, bilo je nešto na jugu dole pokušaja samo, odnosno nešto se nekoliko godina još nastavilo, ali mislim govorimo o toj glavnoj liniji nakon Uroševe smrti, kada više nema Nemanjića, on istupa kao zaista jedan faktor, legitiman faktor koga većina oblasnih gospodara i prihvata. Naravno priznaju ga nominalno, ne na svojoj teritoriji da je on realan vladar, što opet kažem u srednjem vijeku je bilo često zastupljeno. Tako će knez Lazar, iako nemamo ni sačuvana dokumenta, naprimjer neke prepiske između njih dvojice, oni su bili u jako dobrim odnosima. Pa vidimo i na Kosovskom boju isto. Jeste. Tvrtko šalje svoju vojsku sa Vlatkom Vukovićem, Kosačom, jednim već iskusnim ratnikom, borcem koji je ranije kod Bileće porazio Turke, i Tvrtko i šalje pisma kasnije na zapad gdje on predstavlja to kao hrišćansku svoju pobjedu svoje vojske. Ima to sam knez Lazar je predvodio konkretno na bojnom polju tu vojsku, ali i iz drugih zapravo od Tvrtkovog krunisanja, da to tako postavimo, 1377. godine, najvjerovatnije na Mitrovdan, dakle u Mileševi, pa negdje do 1387. godine knez Lazar i Vuk Branković ne izdaju povelje Dubrovčanima. Ne daju povlastice, to radi samo Tvrtko. I to je već u našoj nauci navedeno kao indirektan dokaz da su oni u tom smislu priznali njega za kralja. Naravno, na svojim teritorijama oni su vladali prosto samostalno, posebno je knez Lazar imao veliki uticaj i na druge oblasne gospodare. Balšići ga, na primjer, nisu priznali nikako iz razloga što je on zauzeo Trebinje, Konavle i Dračevicu, što su oni smatrali da posle sloma Altomanovića treba njima da pripadne jer su prvo zauzeli. Znači, to je prosto bio jedan trenutak nezadovoljstva konkretnom situacijom i zbog toga oni nisu naravno željeli na taj način da ga priznaju kao što je to uradio Lazar koji nije imao nekih problema sa tim. Tako da na osnovu nekog konteksta i njegovih kasnijih povelja, uzimanje vladarskog imena, zatim kada je gradio svoj trg Soli, poslije nije bio trg Soli, već je ostao samo trg pa prerastao u grad, on ga je nazvao Sveti Stefan. Zanimljivo je da je u dolini Neretve jedan grad nazvao Sveti Mihajlo. Znači Sveti Mihajlo, Sveti Arhangel Mihajlo, to su možda Sveti Stefan, Sveti Arhangel Mihajlo, među Nemanjićima su figurirali, imali najveći značaj, često su ih kao svoje zaštitnike isticali Nemanjići, Svetog Arhangela Mihajla, posebno car Dušan i isto tako njegovi velikaši, Jovan Oliver i tako dalje. Znači, on je na neki način očigledno simbolički i tako htio da kaže, evo ja baštinim sada tradiciju, ja sam Nemanjića, ja sam kralj, upravljam zemljama praroditelja svojih. Naravno, on nikad ne zaboravlja Kotromaniće, što i ne može, to je jedan stari vladarski rod, ali u tom kraljevskom programu on sve više ističe da baštini tradiciju Nemanjića, pa i titule koje je uveo na svoj dvor od protovestijara, logoteta, to su znači sve bile titule kod Nemanjića, pa čak onda vremenom uzima i članove iz porodice, kotorske porodice Buća. To su Buće koji su bili dugo vremena protovestijari kod Nemanjića, on ih uzima, dakle da prosto i na taj način nastavi taj niz, a i naravno da uzme ljude koji očigledno generacijama obavljaju taj posao, pa je onda najbolje naravno da ih dovedete. Tako je provjereno, pa i Vladoje koji piše njegove povelje, on ga je doveo iz Raške. Dakle, on preuzima baštinu, odnosno vladarske tradicije, vladarsku baštinu svojih praroditelja, kako ističe. Da li neko možda iz Bosne može to da napiše na taj način? Očigledno u početku nije možda neko mogao baš na odličan način to da napiše, on je doveo Vladoja. Naravno da to piše iz Raške, već neko ko je upoznat, koji je iz te tradicije, i da se to naravno vremenom širi. Nakon njegove smrti mnogi ti elementi nisu dugo preživjeli, neki su malo duže, neki su ostali do kraja, kao što sam rekao, to je vladarsko ime, zatim titula da su oni bili kraljevi Srba, pa onda su navodili oblasti kojima vladaju,
i još neki elementi. Dakle, zadržalo se mnogo toga, ali i zbog situacije i unutar zemlje. Dakle, ovdje su velikaši bili jako moćni, uvijek su imali tu svoju moć koju su zasnivali na konkretno naslijeđenoj zemlji, što kod Nemanjića isto bio slučaj da je vlastela bila jaka, ali ipak su vladari pronalazili načine i njihov ugled je bio jako veliki i posebno zbog svetosti članova tog roda od Svetog Simeona, naravno posebno Svetoga Save, kasnije prvovjenčanog i svih vladara i onda naravno oni su taj ugled imali i ta svetost se prenosila i bilo je to mnogo drugačije, a i preuzeli su mnogo elemenata ranije već mnogo inkorporirali od Romeja, znači gdje je taj položaj cara bio jako dominantan, što kod Kotromanića, odnosno u srednjovjekovnoj Bosni nije bio slučaj. To je više bilo upravo bliže nekim zapadnim monarhijama, ta kompozitnost i tako dalje i onda taj program nije do kraja očigledno bio sproveden, a naravno tu su i strani faktori, u prvom redu Ugarska, jači pritisak iz Rima i tako dalje, pa onda dolaze Osmanlije, tako da svima je bio je prioritet da se odbrane. Pa burna istorija, nije to tako jednostavno. Imali smo stalno sukobi sa okolnim narodima. Ugari, imamo i o tome kosovski boj da završava da Ugari upadaju odmah nakon kosovskog boja. Znači to je bila stalni konflikt i pomjeranje granica. Ja bih htio evo sada zaokružimo ovu priču o Kotromanićima konkretno iz ovog istorijskog aspekta. Rečenica dvije. Čak i da nije u Mileševi krunisan. Iz mog ugla gledanja to i nije toliko značajno da li je on sad baš u Mileševi. Jer njegove, kako se on pozivao u poveljama i čitav njegov odnos postaje dovoljno govori. Ali evo samo još mi Satin završi, znači pošto se hvataju mnogi za to, nije Mileševa, ovo je drugo. Da li to zaista sad toliku ulogu igra iako nije Mileševa? Da, to su sad te simboličke slike koje su jako bitne. Dakle, vi morate da uzmete jedan simbol, pa ako nije taj, onda celokupna teorija ili teza može da padne. Zapravo ni Tvrtko nije napisao gdje je krunisan. Da je on možda napisao išao sam tu i tu, onda bi bilo prosto sve jasno. On je u toj povelji samo napisao da je išao u srpsku zemlju, da bude krunisan na kraljevstvo praroditelja svojih. Dakle, on to piše Dubrovčanima i Dubrovčanima je upravo to najbitnije. I mislim da je nešto što se prenebregava je upravo to, da je to Dubrovčanima najbitnije. On kaže, ja baštinim vladarsku ideologiju, prerogative i sve od Nemanjića. Oni pitaju u redu, da li si ti krunisan, kako su krunisani Nemanjići, on je napisao to u povelji, ja sam krunisan, išao sam u srpsku zemlju da budem krunisan. Dakle, to je njima bilo bitno. Očigledno on zbog toga nije ni navodio možda manastir. Možda se podrazumijevalo. Podrazumijevalo, svakako su oni znali to, ali on to pravno morao da napiše i pravno je njima bilo samo to bitno. Išao je u srpsku zemlju da bude krunisan i poslije toga oni su rekli da, pošto on tu povelju izdao da bi primao dohodak srpskih vladara koji je pripadao Nemanjićima, svetodmitarski dohodak i onda su oni rekli da, to je dakle pravno nama dovoljno, to je napisano i mi ćemo na to ime da isplaćujemo taj dohodak. Ima i u našoj historiografiji drugih teza da je to moglo da bude Žiča, kao dakle, staro krunidbeno mjesto Nemanjića ili možda čak i drugi neki manastir ili crkva, ali zbog pisanja kasnijeg Mavra Orbina da je to bila Mileševa i Mileševa je bila u okviru sklopu Tvrtkove države, prvo Banovine pa Kraljevine i nekako je to najlogičnije mjesto gdje je otišao da bude krunisan. Tu su bile i mošti Svetoga Save koji je naravno nevjerovatan značaj imao za Nemanjiće, tako da kada baštinite tu tradiciju nema boljeg mjesta od mjesta gdje je razvijen kult Svetoga Save. Ko je njega mogao da kruniše? Tamo je kod Orbina navedeno da je to Mileševski mitropolit. Mileševski mitropolit se nešto kasnije spominje i sad postoje, naravno to su hipoteze, nemamo jasnih podataka da bi to mogao možda da bude Dabarski mitropolit. On je bio najbliži, ali je izabrana Mileševa kao zaista poznato mjesto, svima poznato mjesto, posebno Dubrovčanima. To je prolazio onaj karavanski put, pa bio je trg gdje se razmjenjivala roba i među domaćim stanovništvom, a isto tako i sa stranim trgovcima, tako da je Mileševa jako poznata bila i Tvrtko je na taj način bi želio da
prenese sliku o svom krunisanju birajući tako poznato mjesto. Sad naravno, ono što je rekao mnogo ranije Nikola Radojčić, naš moderni istoričar, šta god da je Tvrtko bio prije toga, kad je krunisan u Mileševi, morao je da bude krunisan po pravoslavnom obredu, odnosno pravoslavan. Tako da to i dalje ostaje dok ne nađemo druge podatke kao nešto što se naravno uz ogradu uvijek navodi u historiografiji. Evo, mnogo mi je drago što smo zaokružili ovakvu priču o Kotromanićima, ali hajde da se mi vratimo sada na nas, na ovaj današnji period, da vidimo koliko smo mi kao narod izgradili zrelost u svojoj prošlosti, da li po tebi njegujemo kulturu nasljeđa, da li baštinimo to ili vlada kultura zaborava. I samo mi se kratko nadoveže, možda kroz jednu rečenicu, na taj mali broj sačuvanih dokumenata. Znači, mi smo svjesni bili razni ratovi koji su bili da su konkretno uništavana mjesta i pokradana mjesta sa srednjovjekovnim dokumentima i raznim našim spisima. I koliko ima tu našega nemara, nečuvanja. I eto, da objedinimo to sad sa ovim pitanjem. Mislim da ima kontinuitet da se može povezati. Da, to sada ima mnogo pitanja. Ja mogu nešto da pokušam iz svog ugla, naravno, da odgovorim. Naravno, mnogi su već o tome govorili i svakako da postoje mnogo pozvaniji ljudi da o tome govore od mene, ali mi koji zaista živimo ovdje, stvaramo, pokušavamo nešto da doprinesemo našoj zajednici, našoj državi, svakako treba da pokušamo i na ta pitanja da odgovaramo. Ona su jako bitna i upravo mi se negdje i nalazimo između te dvije stvari, dakle da zaista imamo i mnogo uništene građe, mnogo uništenih arhiva, ali isto tako da ima i našeg nemara i to uvijek treba da spomenemo. Sad šta je problem kod nas? Problem je što kada neko iznese kritiku bilo kakvu na račun, da li bilo koga, bilo čega, to se smatra kao ultimativna i da vi doslovno da li ne volite nekoga ili nešto, da ga mrzite, ne daj Bože i slično, a to je samo da upozorite, odnosno da kažete da vjerovatno možda tu postoji i našeg nemara, da neke stvari možda ne rade se dobro ili se ne rade uopšte i samo kao posticaj da one trebaju da se rade. Mislim da to možda ako možemo da uporedimo i sa životom koji živimo, znači to ako kažemo sebi nešto da ne radimo dobro, da nije dobro, to nije ono ultimativno, dakle da sad potpuno ništa ne valja, nego to je činjenica, konstatujemo i to je prva i najvažnija stvar. Znači, konstatovali smo i sada idemo dalje da to popravimo nabolje. Znači, nije ništa sad ne mora da bude katastrofalno, već jednostavno da nešto popravimo. Na mjestu na kome se nalazimo, mnoge imperije su ovdje dolazile i osvajale, od Osmanske imperije, kasnije smo imali isto i Austro-Ugare i mnoge druge, nezavisnu državu Hrvatsku, isto gdje je stradalo naravno narod, gdje se desio genocid, ali isto tako i gdje je mnogo uništeno od naše baštine, mnoge crkve su isto spaljene, pa onda tako je, biblioteke 1941. godine, gdje sad još uvijek se čak vode polemike o tome šta je tu izgubljeno, šta je tu bilo. Neke stvari su navedene, zapisane, pa su one ostale, zna se da su bile tu, ali su nestale. Sad imaju neki glasovi koji kažu da je nešto tu možda i sačuvano, samo se ne zna gdje je. Sad ja neću da ulazim u to. Uglavnom, naravno, strahovito mnogo je izgubljeno te 1941. godine, mnogo dokumenata i onda i zaista i dolazimo u tu situaciju, kao što sam rekao na početku, da vi nemate između vladara Srbije i srednjovjekovne Srbije i Bosne, nemate nijedan sačuvan dokument direktan, što je prosto nemoguće da uzmemo hipotetički da su nekoliko vijekova, da nisu bili u dobrim odnosima, moralo bi nešto da bude nekih kontakata. Evo sada, na primjer, vidimo između Rusije i Amerike, dakle, postoji taj kontakt, znači moralo je nešto da bude, a nisu bili. Tako da je svakako nešto moralo da bude sačuvano, ali nažalost i sile strane koje su dolazile, nekada je to naravno, kada se uništi arhiva, nije to možda
bilo namjerno, nego ono jednostavno kada ide, kada osvaja, onda prosto uništi se mnogo toga, pa tako nažalost i te arhive se unište. Onda mi imamo dosta dokumenata sačuvanih u Dubrovniku, primjer najviše za našu srednjovjekovnu istoriju, imamo isto tako u Mađarskoj. Međutim, to negdje figuriraju nekoliko tih arhiva koji su bili aktuelni prije 100 godina. Sad, da li u nekim drugim zemljama postoji nešto, to možda zaista treba da se otvorimo i kad tome, možda kao jednoj mogućnosti. Neko kaže da nema, neko kaže možda ima, možda treba biti optimista pa razmišljati o tim stvarima. Svakako bi neki nova saznanja, novi dokazi bi donijeli, zaista i osvježili tu sliku. Možda bi neke stvari opovrgli, neke stvari bi potvrdili, ali bi svakako bili mnogo bitniji. Sad, što se tiče i našeg nemara, to moramo da spomenemo, jer nekako ova priča uvijek ide, dakle, bili su strani zavojevači, naravno, nisu samo kod nas vjerovatno uništavali arhive i neke umjetnine, to se dešava, nažalost, i širom svijeta. Evo i danas smo svjedoci da se na raznim stranama, tako i u Siriji jeste, svuda šta je sve uništeno, tako da nije samo kod nas. To je, nažalost, kroz istoriju često bilo, tako da imamo mnoge velike objekte, hramove, bilo, znači da li su i bili prije hrišćanstva, pa imamo isto tako i drugih religija koji su i uništavani, spaljivani i tako dalje. To se naravno dešava i kod nas je bilo prisutno, ali isto tako to je bilo tako. Znači, to mi sad ne možemo da vratimo, sad Osmanlije da nisu bili ovdje ili možda nekog drugog zavojevača koji je da li uništio arhiv ili nešto slično. Ali ono što mi možemo da uradimo, da kažemo, dakle, gdje smo mi sada, šta mi imamo, kako to možemo da sačuvamo i najvažnije kako da to njegujemo. Evo, na ovom mjestu zaista treba da spomenemo. Mi, na primjer, danas, pa i kod nas, i biblioteka i muzej, Narodni muzej, oni nemaju svoje objekte. Znači, to su objekti koji su prilagođeni bili i silom prilika i tako dalje. Mislim, čak materijalno, to su isto objekti koji prokišnjavaju. Znači, mi to imamo i mislim da to treba da se kaže i da se i govori u javnosti. Kao što sam rekao, nije to sad kritika ništa ne valja, nego jednostavno to je činjenica da vidimo da li možemo nešto da uradimo, jer evo, stalno se pozivamo na to, nažalost izgubili smo građu, nema građe, mi sad ono što imamo, ajde da vidimo kako da sačuvamo. Ovako ne znam da li je to najbolji način da se čuva, mi smo čak tako doveli u pitanje Miroslavljevo evanđelje, koje je preživjelo dole, znači prešlo i preko Albanije sa našom vojskom. U Prvom svjetskom ratu je tako prelazilo i preživjelo tolike vijekove. Na kraju je bilo u 20. vijeku najveća opasnost da dovedemo u pitanje opstanak tog jednog od naših svakako najvažnijih i najpoznatijih, tako i psaltira jeste, spomenika duhovnosti, kulture i svega, znači to nemjerljivo i naše bogoslužbene knjige. Tako da i danas moramo da razmišljamo i o tim stvarima i ja mislim da je to jedan važan dio isto tako i državne strategije i naše opšte strategije, da to skoro možemo da računamo kao neku vrstu razvoja infrastrukture. Znači, ako imate dobru infrastrukturu, na primjer puteve, to je naravno jako bitno. Ako imate dobru infrastrukturu za škole, fakultete, bolnice, prije svega, to je naravno jako bitno za privredu i slično, ali mislim da i kultura mora da ima infrastrukturu. To je negdje gdje mi uvijek kada razmišljamo, pa imamo, ne znam, nauku, imamo obrazovanje, pa ako su u pitanju tehničke nauke, tehničke prirodne nauke, posebno tehničke nauke, pa dobro, ajde oni nekako tu i mogu razni patenti da se stvaraju i slično, ali društveno-humanističke nauke i to kultura, pa ne treba njima nešto specijalno, neka infrastruktura ili ne znam nija neki projekti, pa mislim da treba infrastruktura i to nam i neki drugi narodi pokazuju. Naprimjer, evo sad imamo Tursku, koja u svijetu nastupa tako kako nastupa, pozicionira se, sad ja nisam stručnjak, zato neću da ulazim, svi dobro znamo, a oni su skoro imali ogromno ulaganja da te svoje arhive modernizuju, da izgrade ogromne arhive. Tamo kolege neke koji su bile su mi pričali da su to ogromni arhivi gdje se čak neka građa
prevozi doslovno, znači ne možete fizički vi stalno da idete i da se vraćate. To je znači isto tako dio jedne i državne strategije i državne infrastrukture. Dakle, želite da kažete da Erdogan nastupa dakle, sa tim da su oni zaista nasljednici Osmanske imperije. Dakle, kako možete da pokažete? Pa sad imate naravno i faktičku neku vlast, pokušavate tu radite nešto, ali imate i te stvari koje pokazujete i na simboličkom nivou, na konkretnom nivou. Znači, vi kad tu dovodite naučnike iz svih strana svijeta, vi prosto time pokazujete da mi smo središte nečega. Sad naravno ne možemo mi na nekim tim nivoima da budemo kao neke jače mnogo države od nas, ali mislim da možemo za neke barem naše domaće uslove u prvom redu. Bitno je da popravimo taj odnos, ali da popravimo infrastrukturu našu, da pokušamo koliko je moguće. Sad ja nisam tu stručan, možda se nešto i ne može uraditi na taj način, ne može brzo svakako, ali mislim da je infrastruktura jako bitna, znači i da imamo gdje da čuvamo tu građu, da je istražujemo, ali da je pokazujemo. Znači vi samim tim, samo kad vidite neki objekat koji je možda veliki, vi danas kad dođete vidite, ne znam, hram Hrista Spasitelja, ovdje hram Svetoga Save. Znači vi samim tim, to je i mjesto bogosluženja, mjesto našeg okupljanja, naravno duhovnosti, ali to je isto tako simbol, svako ko vidi on će upamtiti. Ali pokazatelj našeg odnosa prema prošlosti. Jer vjerujem da kada drugi ljudi, narodi dođu, kada posjete da li turistički, da li u bilo kom obliku, kada vide naš odnos prema našem nasljeđu, sigurno da nas gledaju drugačijim očima. Naravno. Tu su i ljudi koji se time bave, naravno, najbitniji, ali mislim da moramo na tom simboličkom nivou isto tako da poradimo, odnosno da pokušamo koliko je do nas da mi prikažemo i kroz te institucije. Znači nije to samo objekat da vi imate, naravno on je i reprezentativan, lijep ako imate nov objekat, ali on prosto sagrađen da služi toj svrsi. Znači, tu ima mnogo drugih stvari, kako čuvate tu građu, kako je izlažete, da li je ona zaštićena. Mi pričamo tu o nekim eksponatima koji, mislim, i mi ovdje imamo, koji su stariji, koji su iz rimskog perioda, koji su iz ranijeg perioda. Znači, mi tu govorimo o stotinama i više godina. Gdje mi to čuvamo i kako čuvamo, naravno uz svo razumijevanje opet i našeg položaja trenutnog. Znači ne treba sad pretjerivati ni u kritici, ali ne treba da budemo ni nonšalantni prema tome, ali koliko možemo da se pokaže na svim strukturama našeg društva i ta želja da, naravno, svako će reći, sad neko vjerovatno iz privrede će reći, to je najbitnije, naravno sve je to bitno, ali kažem koliko može da se rasporedi, da i ta nauka i kultura koja čuva, njeguje, istražuje i našu kulturnu baštinu, naš odnos prema samima sebi i prema drugima, ona isto tako zahtijeva dakle, i ljude i infrastrukturu. Ali evo, ja se ne mogu oteti utisku da ako konstantno upiremo prste u druge, da skidamo odgovornost sa sebe. I to se pokazalo mnogo puta i u praksi se, mislim, dokazalo. Ako čitavo vrijeme mi upiramo kriva NDH, krive su Osmanlije, mislim, skidamo odgovornost sa sami sebe. Ono što sam htio da kažem, što sam nedavno saznao kada si pričao o vrijednosti, da kažem, naših srednjovjekovnih spisa i ne samo srednjovjekovnih, da sam nedavno došao do podatka da takozvani iluminari koji procjenjuju vrijednosti, tako se zovu ljudi koji procjenjuju vrijednosti spisa, da su procijenili da Miroslavljevo evanđelje i Psaltir iz 14. vijeka imaju vrijednost 2 srednjovjekovna grada. I to opet pokazuje koliko su i naši vladari imali pažnje, imali obzira prema tome kulturnom nasljeđu i pogotovo prema tome bogoslužbenom dijelu. I s ovim se nadovezao na sljedeće pitanje, to gdje da mi oblikujemo istorijsku svijest? U kući, u crkvi, u školama. Jer evo, svjesni smo recimo narodnih epskih pjesama. Kako su prenošene, kako su sačuvane. Svjesni smo mnogih naših velikaša, velikana, da je mnogo toga iz kuće kretalo.
Ako možeš da mi kažeš tvoj ugao gledanja evo, za sve ove stvari, gdje bismo mi mogli da krenemo sa čuvanjem toga istorijskog nasljeđa ili trebamo u svakom ponaosob? Da, to je važno pitanje i svakako se nadovezuje na ovo prethodno i svakako si u pravu sa značajem koje su imali, na primjer, Miroslavljevo evanđelje, koliko je to zaista vrijedilo u tom trenutku. Opet možemo se vratiti na početak našeg razgovora kada smo govorili o tome kako mi danas, šta nam danas, na primjer, znači knjiga. Naravno, vrijedna je, ali zbog nekog tehnološkog razvoja mi možemo da imamo mnogo knjiga, pa onda nije toliko, neke skuplje, neke nisu, ali to je zaista vrijedilo pravo bogatstvo, tako da nije to samo jedno evanđelje koje je on dao da se izradi za njega, to je zaista vrijedilo pravo bogatstvo i tako treba da posmatramo ili naši srednjovjekovni vladari koji su gradili velike svoje zadužbine, manastire. To je naravno prije svega bilo mjesto bogosluženja, liturgijskog života predviđeno za monahe, ali isto tako tu su se i prepisivali najvažniji spisi, dakle to je nastajala pismenost, zaista širila se, tu su bili i drugi konaci, zatim tu su bile i prve bolnice, tako da tako je poslije. Tako je, znači to ima jedno i šire značenje i tako kada uvijek govorimo onda ako možemo neku uslovnu analogiju da pravimo, kada danas to spomenemo trebamo da imamo u obzir i neku širu sliku. Sad da se vratimo i na konkretno pitanje, to je nešto što zaista svako treba o tome da razmišlja, zaista gdje se nalazi srž svega toga. Mislim da je odgovor svakako na svim mjestima, ali nekako možemo da krenemo od nekih, da li od porodice, to je ono kada svi govore sve kreće iz porodice, sad neko će reći pa dobro to je sad samo fraza, svakako naravno da je to jako bitno i zaista mislim da jeste presudno, mada ne mora da bude najznačajnije, svakako da čovjek poslije u jednom dijelu svoga života može to da spozna, znači nikada nije kasno i ne mora da znači ako dobijete najbolje vaspitanje u porodici ili iako možda nije bilo najbolje da će to da oblikuje vaš život, znači ne znači, to je na svakom čovjeku da osjeti, pronađe sebe i da osjeti da on pripada jednoj zajednici, da nije kako se danas stalno govori o tome da je on samo jedna individua koja treba da živi, ispuni neke svoje prohtjeve, već da ima neke dublje stvari kojima mora da se posveti, isto tako da se žrtvuje za njih kao što su to i naši preci ranije to radili. I znači taj segment je svakako bitan. Sad sam se sjetio, skoro sam čitao, tako imaju, kupio sam Slobodana Jovanovića pa su sabrali neke njegove misli i on je već tad govorio, mi stalno pričamo o institucijama. Institucije kao da poprimaju neki oblik da će one sve da urade, da one moraju da urade i ako nešto nije dobro, nama je najlakše da svalimo krivicu na institucije, ali on tu napisao, kaže, a šta je sa tim da oblagorođivanjem pojedinca? Oblagoroditi pojedinca. Tako je on to napisao. Ja sam sada toga sjetio. Znači, to naravno može da krene prvo iz porodice, ali i ta stvar da svaki čovjek kod nas treba to da osjeti, da razmišlja o tome i da se zapita šta on može da uradi prvo sa talentima koji su mu dati, sa pozicijom gdje se nalazi, pa naravno najmanje da on uradi, to je vjerovatno i značajan doprinos. Pa onda ako imamo takve ljude i u institucijama, jer same institucije bez ljudi kojima njima upravljaju, koji tu rade, naravno ne mogu ništa da doprinesu, već se to samo onako postaje neki bezlični birokratski aparat koji tu nešto kao radi, nešto piše. Dakle, ako oni nemaju ta vrstu stremljenja. A mislim da to počinje lično čovjek isto tako sam sa sobom, zatim u zajednici, razgovoru sa drugima da vidimo šta može da se učini.
Crkva, o tome svakako ne moramo da govorimo koliko je značajna, to je zaista, pa ne možemo reći samo, mislim, ustanova, da li organizam koji postoji od srednjih vijeka do danas kada govorimo o Srpskoj autokefalnoj crkvi i ona u tom smislu predstavlja svakako jedan od najznačajnijih temelja našeg identiteta uopšte i to kontinuiteta kroz vijekove i njen uticaj je svakako nemjerljiv. Mislim da se to danas vidi, da sve više mladih ljudi prilazi crkvi i crkveni život, opet to je neko moje naravno stanovište, sad ja nisam najpozvaniji zaista da pričam o tome. Pa da, to je neko mišljenje da naravno najvažniji svakako segment bogosluženja, crkvenog života, ali svakako hrišćani su uvijek mnogo polagali na istoriju, na istoričnost, jer naime sam, dakle, naš Bog je živi Bog, Sin Božji se ovaplotio. Bio je ovdje, to je istorijska činjenica, tako je konkretna ličnost i zaista hrišćani mnogo polažu na istoriju, odnosno generalno na taj pojam prošlosti i toga istoričnosti povezano sa drugim disciplinama, tako da svakako bitnu ulogu igra i crkva. Nešto više mogu da kažem i o školama ili univerzitetima, to sad mogu možda i da onako kako ja to vidim, a vidim da mnogi veći kolege to pričaju, to je možda i opšte poznato, ali opet kao što sam i ranije rekao, možda treba o tome razgovarati i ako treba određena kritika, znači ne konkretno protiv nekoga, već to je što je spomenuto, nažalost, bolonjski proces, to moram da kažem da je on unazadio, neko će reći neke gore riječi, naše visoko obrazovanje. Onda kada udarite na visoko obrazovanje, onda se to nekako preliva i na srednje i na osnovno obrazovanje, pa onda ti ljudi, dakle, koji izađu sa univerziteta, dakle visoko obrazovanje, idu u srednje osnovno obrazovanje i dolaze djeca koja se obrazuju tako i to je negdje skoro začarani krug. Ne kažem da nema i odličnih i pojedinaca, naravno i odlične djece, dakle nije da se ništa ne radi, da nema nikakvog kvaliteta, ali mislim da ta sama ideja onoga šta bi trebalo da se izučava na univerzitetu, taj akcenat koji bi trebalo da bude i na isto tako nauci, na istraživanju, nekako je danas zbog tog tržišta rada gdje sve se govori, dakle treba da izađemo na tržište rada, da se stvaraju ljudi za samo tržište rada. Mislim nekako da je mnogo osakatilo tu ideju samu univerziteta i uopšte misli obrazovanja, te filosofije naše obrazovanja, jer porijeklo riječi škola iz starogrčkog jezika znači kao dokolica, slobodno vrijeme. Ali znači ne slobodno vrijeme da vi naravno ljenčarite, ne radite ništa, već da imate upravo to vrijeme. Vrijeme koje vam je potrebno da, naravno i profesori i studenti promišljaju o nekim problemima. Dakle, da imaju tu vrstu vremena da promišljaju i da postoji nešto što nije samo determinisano tržištem rada, koji naravno ima svoju logiku i to je potrebno. Imate i nekih disciplina ovdje koje i moraju da idu odmah na tržište rada, to je sve u redu. Ja samo želim da skrenem pažnju na to da upravo treba da bude nešto što zaustavlja tu brzinu u kojoj mi danas živimo i da nekako univerzitet treba da to baštini i samim tim onda i škole, ono što jeste u srži porijekla te riječi, dakle da ima slobodno vrijeme, odnosno vrijeme da stanemo, da razmislimo, da promislimo o problemima, da se bavimo, a to da bi se bavili dubljim problemima, to vam i treba. Znači to ne može tek tako da dođe samo da vi nešto napišete, onda sad ima ta citiranost, pa onak skoro kao da na berzu izlazite tamo negdje, dakle ovaj ima ovakvu kvotu citiranost, ovaj ima ovoliku i nekako to valjda treba da određuje prije svega ko kvalitetno radi, a ko ne radi, a mislim da se posebno u društveno-humanističkim naukama ne može tek tako izmjeriti na taj način. Možda tehničke prirodne nauke malo bliže tome da može na taj način, mada i tu je teško, to sada ne znam, ali mislim da uticaj koji, na primjer, neko sa jednim predavanjem, jednim radom
može da izvrši na zajednicu, a nama je najvažnija naša zajednica, prije svega njoj pripadamo, pa onda naravno sa drugima imamo te kontakte. Mislim da ona tom vrstom ne može da se izmjeri i na taj način kuda mi idemo sa svim ovim kako je sada zamišljeno u bolonjskom procesu, nekako gubimo tu cjelokupnost sagledavanja jedne šire slike i misli da jednostavno ljudi promišljaju, čitaju, razgovaraju o nekim problemima i da je jednostavno to bitno. Dakle, da se razgovara, da i sama zajednica, društvo zna, dakle, postoje ljudi koji promišljaju na taj način mnogo dublje i da nije sve onako samo svedeno na neke dnevne stvari, što mi kažemo dnevna politika ili ne znam, tehnologija gdje danas svake godine izlaze neki novi modeli telefona, računara i slično i onda vi kad kupite nešto najnovije, kupio sam nešto danas, za godinu dana to, pa neću reći da je potpuno izašlo, da nije bitno neke mode, nego jednostavno sad ima neki novi model, iPhone-a ili tako dalje. Sveti Jusin Čelijski je znao da kaže vrijeme atomske tehnike i prašumske etike. Pa da. Negdje i mislim da i univerzitet i tu negdje on ima dodirne tačke zaista i sa, u tom smislu, ne da ima dodirne tačke, nego se prožima i sa crkvom. Naravno, dakle, to je nekako da se negdje izražava i njeguje ta misao i dakle da treba vrijeme da malo stanemo, da promislimo, da razmišljamo. Da, to jeste podvig, da. To jeste u srednjem vijeku se samo pisanje smatralo vrstom askeze, podviga. Jer znači, vi morate da uložite podvig da biste došli do kraja nešto napisali i čak oni nisu u srednjem vijeku toliko uzimali ja sam taj koji je to sve uradio, već su oni rekli da su upravo svojim podvigom i nekim talentom koji su od Boga dobili samo to uspjeli da otvore i prikažu ljudima. Da, znači onda možemo ovako da zaokružimo da je nekakav prvi korak prema kulturnom i duhovnom ozdravljenju, da kažem, nije dovoljno samo oslanjati se na institucije, da čuvaju spomenike i korištenje istorije i da možemo reći religije, duhovnosti za neke dnevno-političke polemike, već je to taj lični odnos prema svemu tome, da kažem, razmišljanje o tome svemu, čuvanje toga, njegovanje, da kažem, opet kreće sve od nas. Jeste. Upravo, kao što sam rekao, dakle, ljudi i čine institucije, ali i naša istorija je nama pokazala da i strani faktori koji su uvijek ovdje prisutni, ali evo sad smo već nabrojali koliko stranih faktora u istoriji, znači ima ih mnogo. Jednostavno koliko god oni bili jaki, koliko god osjećali jak pritisak, svi oni dođu i odu. Nažalost, kroz našu istoriju se isto tako pokazalo dakle, da vi možete, da vama i mogu i da unište i državnu tvorevinu i sve, ali jednostavno ako postoje prvo znači, ljudi koji nose to u sebi, oni će to da obnove, oni će to da zadrže, mi se treba to da zadržimo, da očuvamo, dakle da sačuvamo, jer opet ništa bez te vrste odnosa, mislim da je tako. Pa i Gospod kaže u jednom svojih zapovijesti gdje su dvojili troje moje ime i ja sam sa njima. Upravo to. Evo ovako sada me zanima kada posmatramo druge narode. Kako njegovo svoje istorijsko nasljeđe, šta to može da kaže o nama samima i da li je jedan od usuda na srpskog naroda to nedovoljno poštovanje svega što nam je ostavljeno. Mislim da je profesor Ković stalno ponavlja to da ako mi ne znamo kako da se odnosimo prema nečemu, da vidimo kako naši protivnici i neprijatelji to posmatraju, pa će nam možda nešto reći i mislim da je to i jedna stara mudrost da svakako učimo od svih ljudi, od svakog naroda, da li bili u dobrim odnosima sa njima, da li ne, dakle da li su oni protivnici, saveznici, prijatelji, neprijatelji. Od svakoga možemo nešto da naučimo i
to posmatranje i okretanje ka svom iskustvu, ka sebi, ka pronalaženju nekog svog autentičnog obrazca koje mi kroz istoriju stalno nekako pokušavamo, naravno zbog mjesta gdje se nalazimo, gdje živimo i ne možemo do kraja možda da izvedemo, uvijek imamo raznih uticaja sa strane što i svi drugi narodi imaju, što je sasvim normalno, ali i u tom okretanju ka sebi svakako možemo uvijek da posmatramo kako neko drugi to čini, kako se neko drugi odnosi prema tome, pa barem eto ako možda smo sad u magli neko šta bismo mogli da uradimo, to isto tako zaista može da bude put. Naravno ne treba pretjerivati jer ja mislim da mi u svojoj istoriji tekako imamo mnogo primjera kako nešto treba da se uradi, mnogo dobrih, imamo i nekih loših primjera, eto iz toga možemo isto tako da učimo, ali to je naravno to su stalni kontakti koje mi imamo i koji su uvijek bili kroz istoriju prisutni kod svih naroda, ali na primjer ako vi izrazite i stavite na prvo mjesto, na primjer, svoje istorijske ličnosti, pa onda, ne znam, od dječjeg uzrasta do danas, ako govorimo o, ne znam, našim poznatim ličnostima iz istorije, onda i kad imate te strane ličnosti, fenomene, znači ako imate i Supermana i Spidermana i Harry Pottera i slično, onda to čak može da vam bude zanimljivo, da kažete pa dobro da mi njegujemo naše ličnosti, epske, istorijske i slično, ali naravno da smo otvoreni što je zanimljivo i što je važno iz drugih kultura i to je sasvim nešto normalno. Dakle, možemo da na osnovu svog istorijskog iskustva oblikujemo i stvorimo taj obrazac njegovanja naše kulture, baštine, istorije i tradicije. Isto tako možemo da vidimo i kako neko drugi radi, ali prije svega je do nas da mi to krenemo. Evo sad da iskoristim to, mislim tamo iz Gospodara prstenova iz Tolkiena, kada Sam kaže, moj stari otac je uvijek govorio, najteže su one stvari koje se ne počnu. Kao najteže, dakle, ili ono što bi i naš narod rekao, dakle, samo treba nešto početi. Najteže je ono što se ne počne. Mi radimo na tome, ne mogu reći da se ne radi, ali kada bi možda sve obuhvatnije bilo, onda bismo i dobijali drugačije rezultate. Jer danas vidimo, mislim, svijet se potpuno bazirao na tehnologiju i mi vidimo i napredak koji se svakodnevno dešava. Duboko vjerujem da ljudi, jedna zajednica, ako se fokusira na nešto, da kroz određeni vremenski period mogu da se vide rezultati. To je sigurno. Kupio sam je s ovim citiranjem iz Gospodara prstenova. Evo, kada si spomenuo Spider-Man, Superman, pa zašto mi ne bi oživljavali naše istorijske trenutke, istorijske ličnosti kroz stripove, kroz razne slikovnice, i to je vid da približimo i mlađim uzrastima i onima starijima. I nekako moj osjećaj je da se stagnira u praćenju napretka tehnike i da se nedovoljno koristi ti trendovi za guranje, mogu slobodno reći, istine, a i ono što jeste srž naš. I nekako, evo sad kada spomenuo i te stripove, i to bi bila jedna vrhunska stvar, da se iskoristi, mislim, ljudi bi sigurno, pogotovo mlađi uzrasti, uživali. To bi bili stripovi od nekoliko dijelova, raznim bitkama, ustancima, ratovima. Da, mislim da ima već tih i stripova i raznih drugih medija koji govore o... Animirani, crtani. Jeste, da. Mislim da to već imamo, ali je glavno pitanje kako to da dovedete do onog nivoa da to društvo prepozna, šire društvo da to prepozna i da neko prije svega kaže svome djetetu sad ću da kupim taj strip, a nećemo nešto ovo što je vezano za neke strane uticaje koji, kao što sam rekao, nisu oni sami po sebi loši, ali ako imate možda odnos 80-20 na štetu domaćeg, ako je to obrnuto ili ne mora da bude toliki procenat, onda i ti strani
čak mogu da budu zanimljivi široj publici. Kažu, mi imamo ovo da vidimo šta ima neko drugi. Ali znači kad sebe poštujete, onda vama može bilo ko što kad objavi nešto, može to da vam bude zanimljivo. Sad tu postoji jedna stvar, ja sam isto dugo razmišljao o tome kako da se sve to približi, pa evo imamo primjere na zapadu kroz razne igre, kroz razne medije, igračke i tako dalje. Vi to predstavljate i djeci i omladini i starijima, kasnije kroz naravno ozbiljniju literaturu, ali treba da pazimo da ne upadnemo u jednu zamku, meni se tako čini, jer postoje neke stvari koje ne možete tek tako da onako predstavljate, pa sad eto mene se to sviđa, napravit ću igračku od toga. Znači treba određena doza ozbiljnosti kada se uhvatimo... Jeste. I da znate kako sad to možete da predstavite. Mi smo imali među našim predsima kako su oni predstavljali Svetoga Savu. Pa je to sad bilo, dakle, naravno imali ste kada dođete u crkve na freskama, na ikonama, isto tako da se spominje na liturgijama. Imali ste ovamo knjige koje se prepisuju, koje govore i dalje o Savi, ali imali ste i kroz predanje gdje se Sava sad tamo, Sveti Sava i Vuk, pa Sveti Sava i tako dalje. To su više i za djecu da su pričali, odnosno kako su kroz jednu ličnost, najveću ličnost naše istorije uspjeli da predstavljaju razne, na primjer, vrline ili sve u svijetu što se dešava da bi se tako formirao identitet mlađih. U te svrhe je bio korišćen, ali mislim da treba i da pazimo, jer onda ako, to je sad pitanje, na primjer, za istoriju, kako da vi popularizujete istoriju. To je nama potrebno. Ali opet kako da je popularizujete, ali da ne izgubite ono, jer ipak kad je nešto ozbiljno, ono mora da ima tu notu da neko kad pomisli na to, on prvo razmišlja, aha, to je nešto do čega treba doći. Nekako, ne znam, mi prije kad smo bili kao djeca, pa onda kad nešto imate, kad vam neko možda kaže, ne znam, fakultet ili tako, pa onda vi to razmišljate, da, to je tamo što treba da dođete do toga, da učite i tako dalje. Znači, morate i tu vrstu da zadržite, ali isto tako da predstavite nekome na različite načine i mislim da tu svi mogu da daju i svoj doprinos, jer nekako ako mi o svojoj istoriji i o svojim ličnostima razmišljamo najčešće, a često se to zna desiti, samo sa tim ko će nam šta reći o njima ili da li nam je ko nešto oduzeo, falsifikovao ili slično, pa onda stalno se dotaknemo toga ako su nešto dali Albanci, Hrvati ili tako rekli. Iskreno onda, da li je to suštinski smisao naše istorije i naših ličnosti ili ćemo mi njih predstavljati, dakle, od dječjeg uzrasta do najozbiljnijih naučnih studija, zato što smo mi ovdje narod, jedan pravoslavni hrišćanski narod koji ima svoj smisao i misiju. To je prije svega Sveti Sava donio nama, odnosno konačno to formirao zajedno i sa svojim ocem i sa svojim bratom. Kasnije to su nastavili njihovi nasljednici, pa onda naravno i narod do današnjeg dana kroz vijekovi i naš narod koji je stradao širom nezavisne države Hrvatske i šire i u 20. vijeku to potvrdio. Naravno ima tu elemenata isto tako u našoj kulturi koji su doprinijeli muslimani, Meša Selimović, ostali rimokatolici i tako dalje. Naravno, dakle, to je taj smisao, misija. Zašto smo mi ovdje? Mi smo ovdje zbog toga i toga. I kad osjećamo, mislim, tu misiju, kad osjećamo taj temelj, onda mi ćemo o tome da pričamo. Nama će to da bude bitno bez obzira na to šta ko pričao i na koji način pričao ili pokušavao. Jer toga će uvijek da bude. Mi smo sada tako pritisnuti ovdje i okruženi u ovom trenutku i NATO zemljama i slično, ali mislim da i drugi narodi naravno osjećaju neki pritisak, neke konflikte sa drugima, da nije to samo kod nas, mi to naravno osjećamo i to sad nama je normalno, jedino je i legitimno, ali ako samo postojimo zbog toga, sad su nas pritisnu, sad ćemo mi da reagujemo. Dakle, mislim da je to sam skoro slušao i predavanje, neko je to rekao, sad iskreno zaboravio sam ko je to, neko je iz crkve to rekao, šta ćemo mi ako pobjedimo.
Dakle, upravo nekad to, jer vas pritisak i tjera, mislim, kao i čovjeka, ako se razbolite, ako ste u nekoj opasnosti, nekako čovjek reaguje podsvjesno. Ali zaista je jedno umijeće kada možda u jednom trenutku ne osjećate toliki pritisak, niti opasnost, ali vi dalje ispunjavate taj zavjet, odnosno tu misiju. Tako da skoro bismo mogli onda da kažemo sad da za nas da dodamo ono na muci se poznaju junaci, to je naravno stara naša izreka i tačna, ali mi negdje kao tako ja osjećam, možemo da dodamo sad kod nas i u miru se poznaju junaci. Znači da mi kad smo u miru, kad imamo svoju državu, da mi to ne zaboravljamo. Znači nije samo to ako neko nešto kaže pa mi reagujemo, nego da i mi imamo, da to sasvim normalno da pričam. Jer čini mi se evo sad da ovo čime se ja bavim, mi stalno pominjamo Kulin Ban, Tvrtko i slično, kad treba jako često, neću još najčešće, evo jako često, kad treba da reagujemo. Ali, na primjer, kada je 29. august, kada je izdata povelja Kulina Bana, to je na usjekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja po starom kalendaru 29. augusta, ili kada je Tvrtko krunisan, rijetko ja nalazim u medijima našim da se barem spomene. Pa evo, bit ćemo iskreni, kada se najveća larma digla, da kažem, oko Tvrtka je bilo kada su ti spomenici bili. Znači, na osnovu dnevno političke larme. I u meni jednoj dragoj knjizi sam isto pročitao nešto što stalno ponavljam, u Kosinglasu Aleksandra Tešića, gdje on kaže da zaborav ubija, da je zaborav gori od smrti, jer ono što je zaboravljeno kao da nikada nije ni živjelo. Tako mislim, ako se postavimo prema našem nasljeđu na taj način, da će nam biti mnogo bolje. Jeste, ja tu mogao dodati da je grčka riječ za istinu znači nezaborav. Istina je nešto što se ne zaboravlja. I to isto negdje treba da usvojimo. Upravo to i jeste tako. Znači, ne zaboravljati to i onda istina, naravno, istina nije uvijek lijepa. To je činjenica, ali upravo zato ona se ne zaboravlja, znači ona nije nešto što je nužno, neće voditi u komfor, nego zna nekada da bude onako teška, ali istina. Vodit će susretu sa Hristom, to je, jer je on sam istina. Da. Evo, htio bih sada da zaokružimo nakon ovog divnog tvojeg izlaganja, zaista hvala ti mnogo na neiscrpnim odgovorima, da mi kažeš koja su tvoja trenutna dešavanja na polju rada, da li radiš na nekim projektima, ako možeš evo da ukratko podijeliš to sa nama. Da, pa radim, trudim se, nekad ide dobro, nekad ide slabije, uglavnom završavam sad svoju doktorsku disertaciju, to moram da završim, pa onda ako zapadni modeli vladarske reprezentacije u srpskim srednjovjekovnim zemljama, pa nekako kako se i tim bavim, onda vidim tu simboliku, tu vrstu reprezentativnosti, da je isto tako bitna način kako vi kreirate određeni obrazac. Mislim da nama to upravo i nedostaje, ta vrsta obrazca da formiramo i da nekako baš možemo da kažemo to je ono što je srpsko sada što ima i kontinuitet, kao što mislim da naravno to je teško za bilo koga, ali nekako možemo to da možda kažemo sad to je teže ili ne znam rusko, američko, englesko, tako negdje da imaju nešto možda specifično što bi neko mogao. Imamo i mi, naravno, ali nekako da mi za sebe još to učvrstimo, pa sam negdje vidio tu vrstu simbolike da je bitna i reprezentativnost i možda tu možemo da poradimo isto tako. A onda poslije, ako Bog da, planiram ovo čime sam se bavio i u posljednje vrijeme najviše o Kotromanićima, da se to i napiše, da se objavi. Jako je bitno da to ostane. Da ne ostane naravno samo bitno je i na predavanjima, na priči, ali isto tako da se zapiše, da bude knjiga koja poslije može da koristi drugima. Daj Bože, evo to će biti veliki legat. Nadam se da ćeš uspjeti u tome svemu uz Božju pomoć. Ćemo naravno korak po korak. Da, mnogi drugi ljudi rade i na tome i na sličnim temama. Sve su te teme bitne, tako da to je možda samo jedna mala kockica u nekom širem mozaiku i do
tom mozaiku koji je do nas, što mi možemo da uradimo, a naravno poslije. Onda ako se mi potrudimo i Bog će nam pomoći. Evo, pregavcu Bog daje mahove, kaže Njegoš. Obično razgovore završavam sa neka 3 pitanja koja želim da postavim svakome gostu i da vidim njihov odgovor i pogled na ta pitanja. A to je kada čuješ riječ zavjet, šta ona za tebe znači i kako konkretno biti čuvar zavjeta na djelu. To je zaista jedno teško pitanje. Kada kažem teško pitanje, to mislim da je bitno pitanje, ali i naravno pitanje gdje svi mi možemo da damo neki odgovor i isto tako slušali smo mnoge i definicije o tome šta je zavjet. Spominje se često i u medijima, isto tako u nauci i u široj javnosti i zaista je nešto što zavjet nas zaista čini onima što mi jesmo. Mi jesmo ta zavjetna nacija od Svetoga Save, od Svetosavskog zavjeta preko Kosovskog zavjeta koji je opstao do dana današnjeg. To pokazuje njegovu čvrstinu i kako god se pričalo o njemu, imate i ljude koji napadaju uopšte i zavjet Svetosavskog. I samo Svetosavlje, ne? Tako je, ali i to opet govori o tome koliko je to čvrsto i jako, koliko to opstaje. Zavjet ja ne bih mogao da definišem jasno, to je sklop mnogih stvari. Svakako da tu prvo postoji taj slobodan izbor. To je sloboda izbora koja mislim da se postavila i pred Rastka i pred kneza Lazara i obojica su poslije toga uradila žrtvu. Žrtvovala se. Sam Rastko je napustio jedan život koji je mogao i da bude i lagodan. Otišao je u manastir kao vladarev sin. On je ispunio i onaj evanđelski stih kada je Hristos rekao ostavi sve i kreni za mnom. To je on uradio. Tako je i počela nekako srpska istorija. Otišao je sa ruskim monasima naravno na Svetu Goru, dok je knez Lazar kao jedan vladar opet po onoj evanđelskoj koja kaže da pastir ne napušta stado svoje, najamnik ga napušta. Dakle, pa je Hristos rekao ne budite najamnici svome, već pastiri svome stadu. To je bio knez Lazar. Dakle, taj slobodan izbor, žrtva i podvig koji stoji iza svega toga. Nije tu lako bilo sve da se uradi. Sad zamislite Rastka koji kao mladić, mi smo danas rekli tinejdžer, to se tako računa kao tinejdžer, odlazi na Svetu Goru, bez obzira što on i vladarev sin, on odlazi i nedugo zatim on stvara tipike ustrojstva manastirskog života za Kareju, zatim Hilandarski studenički grad i Hilandar zajedno sa svojim ocem. Nakon toga je stvorio zakonopravilo, jedan od najvažnijih naših pravnih spomenika, ne samo u srednjem vijeku, već uopšte autokefalnost Srpske crkve, putovao je u sveta mjesta i dakle to iza svega podrazumijeva da taj slobodan izbor, žrtva, podvig, tu jednu usredsređenost i ozbiljnost pristupanju, što smo isto spomenuli. Dakle, Sveti Sava je bio zaista ozbiljan prije svega u svojim namjerama. Danas je on istaknut nekako i kao školska slava, što je tačno i treba, ali možda iz šire konteksta gubimo tu nit. Sava je zaista bio i na polju prava, na polju naravno crkvenosti, to ne treba da govorimo, i duhovnosti, to je vrlo jasno, i medicinu, tako je, diplomatiju isto našu. Dakle, to nekako meni sve čini tu vrstu posvećenosti, znači slobodnog izbora, žrtve, podviga koja slijedi. Sad podvig, žrtva mogu da budu da zamijene mjesta u ovome kako sam rekao, ali nekako te 3 stvari i onda kasnijim generacijama to se prepoznaje i to je negdje i ono arhetipsko, znači nije nešto svakodnevno, to je duboko i zato se prenosi ovako dugo i zato smo mi nekako zavjetna nacija. Baš lijepo, hvala ti. Možda si mi već dao odgovor na sljedeće pitanje. Koja istorijska ličnost se najviše inspiriše i zašto? Da, to svakako postoji mnogo ličnosti. Ja ne bih izdvajao jednu posebno, zato što svaka na svoj
Pa evo, za tebe lično možeš nekoliko. Bilo koga da inspiriše iz različitih perioda, ja se najviše bavim srednjim vijekom, tako da najviše sam u tome. Jedino što bih možda mogao da kažem, da zaista mislim da je Sveti Sava ključna, centralna ličnost naše istorije. To su svi prepoznali, nekako su se svi pozivali na njega, i Nemanjići, i kasnije i Tvrtko spominjao svoje praroditelje, dakle i Kotromanić, knez Lazar posebno, njegovi nasljednici. Kada se rađala moderna srpska država i ustanici sa Karađorđom, Protom Matijom su spominjali isto i Svetoga Savu i naravno druge svetitelje i vladari nekako. I sad smo spomenuli zavjet i da je Kosovski zavjet isto i podvig kneza Lazara i njegovih vojnika počiva na Svetosavskom ranijem zavjetu i njegovom podvigu, pa mogao bih možda da kažem, eto naravno ima tu mnogo i od svih Nemanjića i kneza Lazara, Kotromanića, kasnije naravno Njegoša i naših velikih pisaca, ali sad da nekoga ne izdvajam toliko, ali bih rekao možda da... Da kažem, neki svetionik za tebe je Sveti Sava. Pa mislim da je on za našu istoriju, zaista ja bih tako rekao, i uvijek moramo da se na njega pozivamo. I evo, još me ovo zanima, ako bi ovo bio tvoj posljednji razgovor, koja bi to poruka bila sadašnjim pokoljenjima i onim budućim? To pitanje sam vidio i zaista je ovako zanimljivo i dobro što je ubačeno, jer mislim da će da bude jako zanimljivih odgovora. I prije toga nekako svi mi možda kroz razgovor da li nekoga savjetujemo, naravno dobijamo savjete, to je jako bitno, ali ovako postavljeno pitanje, zaista kada bi tako bilo, koji bih savjet dao, to možda, pošto ja nemam dovoljno životnog iskustva, neko iskusniji ćemo svakako bolji savjet da možda nešto i kao istoričar, da sad povežem i svoje lično i profesionalno, i kao istoričar da kažem, toga smo se nekako indirektno dotakli kroz razgovor, dakle da mi budemo svoji i postojani na svim ovim elementima koje smo sada spomenuli i da razmišljamo dugoročno, jer sve dođe i ode i imperije dolaze i prolaze, ali mislim da ako smo mi vjerni sebi, vjerni svome zavjetu, mi ćemo da opstanemo i svaka opasnost danas je samo trenutak koji će da prođe. Ako smo mi dovoljno čvrsti i iz te pozicije treba da razmišljamo. Baš lijepo. Hvala ti mnogo na izdvojenom vremenu, na želji da pričaš za Zavjetnik. Želim ti svu sreću u daljem radu, da opstaneš uvijek na putu istine, koliko god bilo teško. I sljedeći put kada budemo vodili razgovor, da pored imena bude doktorska titula. Vidjet ćemo, hvala tebi, hvala na pozivu. Zaista mi je bilo prijatno ovdje da razgovaram i puno sreće sa emisijom Zavjetnik. Odlična ideja i želim i vama da istrajete u tome, da imate mnogo zanimljivih drugih gostiju, zanimljivih tema i da svi mi naučimo nešto, čujemo jako dobre savjete koji će nam pomoći da dalje. Hajde, amin, daj Bože. Hvala ti još jednom. Hvala.